मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार आणि भलायकी मंत्री राणेन सोमारा सकाळी विधानसभेचे आमदार म्हणून सोपूत घेतलो। सभापतीच्या चेंबरात जाल्ल्या सोपूत विधीक बाकीचे मंत्री आणि सत्ताधारी आमदार आशिल्ले। 2 सप्टेंबराक आपणे राज्यसभा खासदारकी सोडली म्हणून पर्रीकार मीडिया कडेन उलयलो। Today is a oath ceremony on MLA house. What about next thinking? Back to the original place. Next thing is I am a MLA within as per the constitution within 6 months. What will be your now priorities? Priorities have already been decided as the Chief Minister. So priorities as a MLA will start from here. When will you appoint an IAS officer? That will come after proper consultation. And that is basically will start as a Panji as a model city, and that same principle once we start implementing in Panji will be used for other cities to be updated. So what about Rajya Sabha? I have resigned on that. Resign? When, sir? दोन तारखेक जीएमसी सरकारी असले तरी प्रोफेशनल पद्धतीन चलूंक जाय म्हणून जीएमसीत येतलो वतलो उलयता। हेल्थ मिनिस्ट्री आणि मुख्यमंत्र्याचे ह्या इश्यूचेर उलोवप जावपाचे आसा। सद्याक तरी जीएमसीक स्वायत्ता दिवपाचो विचार ना। केंद्रीय भलायकी मंत्र्या कडेन उलोवन गोंयांत प्रस्तावित एम्साक स्वायत्ता मागूं येता असो पर्याय हेल्थ मिनिस्ट्री मुखार आसा। दुसरे वटेन DDSY हेल्थ इन्शुरन्सा खाला नव्या हॉस्पिटलांक रजिस्टर करपाचे मिनिस्ट्रीचे यत्न चल्ल्यात। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळेकार।